Sana fils. Ah boy. Ah, malembe, muluzule mampungu wapanga zula kama nteto. Ah, tumule yangalala, tondele, tundukio la partout. Tundun sana fils azab, sana fils, tuzo monete, tuzo ngaba sona na YouTube, tuzo pela sana fils, namakata namachia, tunamini. Won sana fils we shimba, kazebe akabwa tele, ekabwe tata. Hadu tele, ashimba wa shimbila kwa kutini. Ah, Charlie. Vraiment ça yingi kumbakaka. Surtout les mkewa ndinga ngembuta over lulendo. Mambo ya banda vrai depuis. Sana fils mko simba. Sana fils mko shire bo yo kusaba shire mko jire mwa. Yana kwani wampamba salo kwa tambula kuma mpungu. Muyimbila katoka biba bani bakuru bani basala salu batambula nchakulu pelo ko voice to. Ni bona kwa makwe jini kintangazo zonsono umpashiza munaba. Sana fils. Watu uliria mkunga medukiko mwa kapela kwa nda jinga fieti. Wa yembla bisa kapela ga mokie. Dukisa tawamyo ya YouTube a ya sana fils ko ya sana fils na bantu kuntemezi ba nao. Na sana fils ko watanga mkunga byo kabeba tele bashiri batele. Tuzulowa ni sana fils kaka sana fils yako. Tagla kapela moshikwa. Moshawe zole. Tuwa. Ntonyele mutamuntu. Kama volutela chi. Nkongo unatengi. Même une semaine que tu fais non. Mais vraiment nzimina. Vraiment isa que vraiment avec consultant de sambulu. Avec tambula ni akusu. Nzimina singena kilokola kote na katangi. Lomba na mampungu. Agefunge bamambo paki. Njimbo yake nazoza mchindwe. Lutoma tata mana mpe musambila. Mukedika. Yulusa mavanga mu matumbe. Tukwikira mpe mutata. Yulusa mavanga mu matumbe. Ende butata. Lutoma tata mana mpe musambila. Mukedika yulusa mavanga mu matumbe yukwikira mpe mutata yulusa mavanga mu matumbe yukwikira mpe mutata. Après na manima nina mukusa tambula kimba ke bokla kidimbu me katuku na mbanza nzinzi me quiz na mbanza fois tata tumwa bujumuji ami kutala la maison ama nina kutala kidimbu wange vraiment afaso kaka bizo tata boka butawa monina vraiment salika faso mpe que torisini nina petala cérémonie meluta vraiment la kuya mundia kama inzo munu mais na kati ya cérémonie to na kati ya mwa soki mulu andaka mampungo soki za pesi inspiration yanji ni na mutondaka babiba munu to bakulu ya munu mabatika kisana ni musala matundu makufumu beto tulomba matundu makufumu beto tulomba ngefuma chuwa ngeni yura kwani matundu makungeni jila. Donc il y a beaucoup de choses qui sont offre lulendo. Donc ni na mfuto ya munta. Sana fils votre côté question mo na tuno question mo na tuno mais na tuno na ndenge sango ya mutama vungu tuma vungu. Mfumulungu lwangu benga bo. Ngeta. Bo mutambila ka mulungu lwangu. Mfumulungu lwangu. Ngeta. Voilà grand prêtre. Voilà grand prêtre. Voilà grand prêtre. To yebikaka ndenge nini yekuna na mbanza malwango sasa malwango ngeta ani bien voilà confondant ntima ba super azape mukolo masolo pe jeune mais asabe ba action je me suis jeune tous landara yepi tout ça toujours tout ça la bato ba tuma jeune nzungu bango voilà ba
Quoi kala papa kala bana masolo ni ba tuno fungu ba yi kolo ba jeune le kola biso pour supporter to yebi zo la ndenge ndenge mo sama na vraiment me kutonda mingi mbuta muntu tata ntoma fungu fumule mundu wango yatete vraiment mbuta muki pesa bambuti ba mutu bandaki sala babeti yi ki matete na pesa mbote na tata ntumo wa bujumo julu kuna mbanza mfwa kote mla kufokola kabilumbi yi muna pesa yenge na tata ntumo wa mavungu fumule mundu wango yenge kwa ntumo nsana le pesa simbote na bayina nyonso baye kisaila tuwa kijimbu na kisimbi kyankunga bayina batika kisali ye na pesa ba nyonso mbote mbuta muntu mambo ngemi kuzonza vraiment ege mambo ya nene ya bizolo donc vungu vraiment qui musimuke penser que qui musimuke zimanave mutieno tata fou pour zonza je te ferai un demi-dieu vraiment la vana réalité ni yanjo vraiment boubia aussi mais ça là ça un fils na mambo ye vraiment je suis reconnaissant bika mampungu vana na yandi yampesi ngolo c'est un père vraiment vous avez qui me l'enzonza mais nous sommes pesca na mampungu vana au contrôle na yandi c'est bon ça la fils tu veux qui tu m'as vungu surtout pese ba yengi na mais ça la fils ngoyeba sababu tazolo zaba kwa duk sa inspiration za mikunga kuduk shilani inspiration utaka wapi ekotaka wapi wasirene nako ukongutaka ulala usekaka kangala mpunga mpare buvumbuka tengio abwe chisaka watu tazolo wa watu tutazaba akakambo babero bangunza kabeto amembe amena ngunza wae zime ngunza yemuti kulutu yebitu bantu kabeto bangunza kambo mikishima ba nyeto kambo nchina chika bona bwe pesa kange ça développer c'est expliquer bantu bazaba inspiration sana fisiko ya duka kwa ya tuka tondele mbuta of olulendo Roma mione pele tatupele wani taka menene mbuta nsana fils mutu zondi sapa kuyu simbi chamkunga muni to kwa chena umutima mpongo wavo muntu na kyandi jimbo samu tele mbuta capital wawe no uba tela chichi wako ambini ko wensana fisukitanga sirani bana kato vraiment tala ngolo na uba yule chifyochi tata tumwa bujumu Jules Bernard Kintwadi tata tumwa fungu we koko vraiment babol ba kunchiron cadre musaluchi tala sirani binni sarilaka do ba umpe sirani zena tupatire mutanga na tata tumwa vungu kuna lumbuko kumona ndotelo ndoji mbakira kunga nkato kami nkunga meno ne bakilamu utazonza ngena media amudi na kutuzonze nkunga wishe mampungu zonze mundalo zonza mukilumuka mpika njena mpika ya yerisarila ka bakulu beto mu mbanza Kongo toka kuma sese myongo bruce mpie mala nkunga mikuisa ka kale tanga nkunga ko muntu tutanga jana mutinda mona banguza beka bingo takwitanga mikunga bo kwenda kwandi Roma kamona mpese yoka bakirinko boga tja kwandi ka yuku tabakirinko kamu nkunga butatanga nkunga fo wazaba nkunga butatanga eske mukachana nkunga u eske banzimbu muna yimbaka to banzimbu na basaka hiki na banzimbu kina porteke na likanda ya ndombi parce que banzimbu imuge utiliser que yaki apporter que une de plus na likanda ndombi
banzima mokena ba conseiller na kati spirituel yakina façon kutambula façon ngene ntambula na mishiku to micheno na petu bangunza to babana kanda Afrika vraiment makunja luzolo ya vanda fe bubi asingime za mwa 5000 na ngenge meko na sijinga meko yimba vingira to angilunga ngisa ile gidimbo angana ba musique qui m'a vesi qui donne ça me tout la kati yangi quel que soit ba blocage ya muntu mampu toujours ça là qui fuka donc ni na mbuta fuechi il vraiment le kufutu langi dio Msana fils de Tondo. Attends. On a une question. La question moi aussi. Comment tu fais pour réussir dans la musique? Est-ce que musique est un gay, tu te fais nourrir, tu fais la musique pour te faire nourrir, pour aider ta famille avec, ou tu fais la musique pour Dieu? C'est la première question que je veux. Il y a deux questions dans cette question. Et comment tu fais pour entrer dans le studio, pour te produire? Ou tu as quelqu'un derrière toi qui t'aide? Ou bien tu fais par tes propres efforts? Comment tu fais tout ça? Ntondele vraiment matondo vraiment ya mingi dia kambuta off vraiment mekuzima na future mama Juvenal Masengo mfilangani yanga ya mbuta off mutindu muzona la beno bilumbi ni lutaina shimbe no mwana wo mbuta off mushimbe no mujinga no asini yani saka lumutin sana fisika ba ani jimagana ga wuko vraiment mama yenge kuna kuwena musique mimi vraiment depuis tina batikira myo kanjiketi dokisa mbongo fituke muposha nuko general na ko engineer tumu studio na tanga nkunga projet inta makwaya batika nani kuzaba ko ke kupono ano kwenda kabutaka bakulu inda kwa malembe tembo tula ile toka numuchimba shiko sijini kwenda kanu bakupele na kusaidi kana jira anzana nakani muntu mushikunitambikila vraiment kuisa vraiment mais na batika salu chako kami kunga menga ntatangi la vraiment na kuzikungana mbakulu ya moko ka amkakazana kabaseka kako baba vovati nitu kwa ifwa kando ndikutuko nzame peshulo lendo lwane tuiza basana namuta off yandi bakaka charge kunga mini tanga ka yomi ni wabe nchango pene vudu bulaka nchima mampunga salamu katila yandi kachima pendi na mantwa chanzole nchana butele mbuta na mizigo ni tanga amu musarisio muviani kachi apako manima na bika mutanga kunga nzambika batika ka huko biba kwa tutangira ka musako connaître lulendo la banao luzolo la banao mbandu za banao ba muntama beri na luzolo bataka lukutakano mbeve nanji zebike mbeve kalenda yoko kabaka njira inde we munikina mponanji mbeve mushinana ko botu ni savo mukanta le na debiti mbachika musa tete mbeve yo kabuta bako mboni nisa bafukasi mabanza babakri mayela bashiri tete mbeve mpe yu bashiri donc Petro mchoti jinga ta sa pratique kata banji lumuti papa kani saluti tanga kwa ta donc reconnaissance kwa ni baka à travers babiba bani donc changa chingi chikumbaka ka bunu mona ka biba mona muntama vraiment beto tuije kwa tu sanchana kwa récolter ba ou ba yirika beto tu tambula kwa nchana ko bambu kile moyo antalisi awo amu vulu tachi kabatela ko lumuchi buntatanga unutuma kwani
Mune baka ma muntu ou bien muta ava kumbaka ngabuyi kuneti kumputukoko apo njibika musique kan. Nana tambula sana tambula. Bumba chikitu. Te kukibonga mampungu mwela nubuna pe nibika sasa. Donc nubuna mbutu. Aka sana finzu tonda. Mambanza magu ngusulmo. Tawese. Sana fisu musamu ya. Takwe samu takwe dukia. Mwa debata shira. Angunza bantama. Bantama. Atata mfumo bu. Enda. Membe wabunzeba batanzonza. Ntuma Jules Budzumu. Fred. Mfumo mpa. Bo bangunza bantama. Otana. Muntama bela afwa kumpashi mfwa. Pashi wangunza ifiri. Muntama umona pashi bulenzi mona muntu keka laba nzo ya ngunza mulupango lwa ngunza kota dukiri. Mona ngunza koko kota ko ngunza mpandu se kota boka ngabana kuduka ko. Ekaba ngunza bubu bikafwa. Tena nuni. Tena mbiji, ya fwa buna kwa ngunza bukaduka. Même pas une année que ça, moi rage, moi fureur, moi succès, pour Welle. Et quand tu quoi, tu as ça bobo. Tu quoi, tu as c'est bobo. Même pas une chose que tu as ngunza, tu sais ça, ngunza mikisha, tu as mon agua, ouais, chimba, chez succès, une année, 2 ans, fuir, comme il a pas fuir. Quand tu quoi, tu as fait ce mouvement, il y a jeune, ngunza, donc, à bientôt dans quelques années, tout le monde. Alembe quoi pour pas nzebi mais c'est tu décortiquer c'est tu expliquer tu me vois tu la bantu mais pe na vitu wana katika sala ntondelea mtu bacho litoko baka itele banguza muntama beba tankumbu ngunza yakalanduka mucha kabo abo bangunza bekanchana muntu kabashire siko munwa mpashi samukongwa mpashi kama tunonga mbuta muntu nimuvulu tachi ebu ubuto shire bubu faso yisaka vivre bankaka zetu na faso beto tasa vivre muntango yi différence ya nini parce que ba koko beto la banisa na tama abana qui va nous zonza ngunza fonge pratiquer les lois et les principes minti kumeko na minchelo waina watsonesa menga wa muntu ko doka na kenti wa muntu yandi sumu bonga chimata muntu yandi sumu kadu muchiti c'est le contraire atako bieka tele chimbangi antalisi abakulu vo bisimbi tukunda kapitole kamilo ntangazo sono nzoyo bika masumu musaila kongeita tanzambia mpungu tulengo vraiment tala bantu na wonda tala bantu na ja tala menga na tsunisa bika na ndefu kila mukumofu akubiyeke ke bantu biro bashire ceremony ko zebya ko tata do kabuka shire ceremony andi ko zebya ko tata do muntu wampimpa ngana sira ni baka ngimuzaba ashikimpya tele kwa kumyombe minako parce que mumweni bantu bazakale si on peut yokule kandi gashire yanje musakumgareni yanje ngatele yandi mpova zozo kuzebya ko kabuka tele antalisi anje ça fait partie chima chibataka kulokoli parce que nchi samu tele kako muchima kuzembe vutu wayilika après quelques jours ou après mbiekulu chima chodlana filandaka chachu wondaka parce que tuzebya ko bimuchiti nguzo zeko bitasaremi kishima kanda nguzo zeko tasarela nzungu kacha kwanje yaba muntama ubien kaka kacha yaba nzungu yashisankaka yanji kamuna mutikelo wonyanisha awushishira futu jongo wasarela lokanguzo kati nguzo za muntu menga kwa chipaka nguzo zekoko zabakati zabakwani kache nguzo zekoko
wa butuka na cho mumenga china terre ta kuena cho différence ngena le mutu moto ko mo réveil moto ko mo groupe de prière papa mozabi ma yokanguza mais bantu be ko mo na mpashi mo sadu chocho de bu mwana feti te bu courir donc mo voulez battre là chez boubou on pourrait jamais vivre de la loi Congo, de la culture Congo sont les lois et les principes. Quand tu l'as dans le quand tu es dans le Congo, nous ne pouvons pas faire de belaka. En vertu du lait, si tu as belle les malades, mais fêti, mais malade, mais chronique. Quand on peut avoir une connaissance, le bon makaïma, le bon makaïma, boka boka imam. Au tchaf façon bête, tu as chronique, vous comprenez mes amis délai. Quand on a un peu de cobo, vraiment, Chari, Tchatching, Palabako. Fui ce que la zingue, ça a contact avec Monique, le Facebook, à ta cause, nous avons fait des chiffres, à que beaucoup de chiffres, quoi. T'as le motif qui est là, il y a 5 ans après, tu passes. Quand on a 5 ans, qui a 5 ans, vous tout le monde a bien satué, vous tout jamoyo. Quand tu as siré le moché, beaucoup de coco à vraiment. Nous sommes vraiment vraiment passés à faire le seul. Au seul marqué, on s'y passé. Mukishinga wangana wata sarila. Ma 3 ou 4 ou 5 ans succès. Fuir. Au bout de fuir de chaise. Quand Muntama c'était les cara ou monangunze à phase de chaise. Bungu. Nana mu beto mu génération beto. Boy. Nana nchikwa rekwada buida. Vraiment samu mpashi. Nsodi kwa beto bangunza. Vraiment bamu keno. Sa ile micheno mengana. Kachita kuruka mucheto ya Kongo. Naona buna kwa puta muntu. Mfutini yina kwa zoyo. McDonald's sana tonda yokota tsele kota tonda dabe ani reponsange sai tsabe mkote kan sana fil afis embuta ngolo je suis au milieu des grands les baobabs monde musical monde de la musique ngunza il y a tellement de grands mbuta matondo Franck Matondo, ils ont fait sortir des albums, dont la Duke Chino, tout ça. Et quand l'album Zangé, ça va Duke ça. Exemple, Jetelo 1, Jetelo 2, quoi, Jetelo 1, Jetelo 2, Samu Congo, Matondo Kung Fumu, Sana Fils. Je voulais vraiment savoir. D'abord, avant de je veux savoir, qu'est-ce que tu peux d'abord nous parler de ces albums. Nous avons fait un album Zozo. L'album Zozo, inspiration, ça comprend. L'album Zozo. Je dis album préféré, même je te le dis. D'où qui ça va voir, tu vas percer, c'est la case, c'est bon, mais même maman, je vais aller passer un peu. Il y a là, surprise là-bas, maman, on vraiment. Panique totale. Ah, putain, gondele. Ça a voulu taga non. Mutu na bantu banji. Vraiment. Ni belle le saka mais na balu muchin sana fils. Donc même peu fois le kumi saka. Nous zolo mampu. Njetolo 1 c'est de yo butaka. Comme kundu. Jama ya tuka. C'est de yo vraiment mieux na sa vivre muntama muluzingulwani ni mimi natela mukachira nkunga vraiment mfutuni ina kwa yaba na bakwa mulusambu mampunga kuntela bakwa mulusambu mununga ni buna pena tanga nuba mulusambu itata nzitulubala bane mukongwe Nous sambu tata nzitulo bala bane ngunza donc mona pashisa yoka mvita sa yoka nkwa musu jingi mvita tata nzanga vraiment c'est le tambula trabu ta kunsa
kangira vuti kungana message ke na bakwa mu lusambu kakuna samuko ne bona kwampe na sarila bo mu luzululu vraiment j'ai le 1 album vraiment il tout ça a touché mais bon nchie bo na doksa yoyo kani bakaka le temps ya waka album soko parce que mpashi tukunsaka mina mona ngana nsina sa ngana mambo nazana kona iturusa muchi ya Congo tomula kanda Afrika ngana mpashi na yimona ubya nzambi kayirikira bantu mukuzumuna mpashi to mukuzumuna mbote yanchi kamena yiza kwa nchana mukuzufundiswa chana mena kwa yiza katiba chimunaka donc nchana baka inspiration ya sidi yo mbuta muntu nchana kwa bulutata ya luzolo ko album yo frappe ça vraiment tourner ma minga mbuta ça me quand dire ça ravir donc ni na mvomuzwa future inspiration ya ba album ina muda nsana fils chima tutazo ça tu l'as expliqué chima chimoshi quoi samu dédicace samu dédicace ça dédicace comme ça dédicacer bantu au Congo mon album zangé est-ce que dédicace mbongo ça dédicacer muntu mbongo lombaka mbongo bakaka abatisha mula amoya ngekwa babantu ça dédicacer muntu kamona mone bunansala feshiri tima bonga moi 100 francs bonga moi 2000 dans le zaba est-ce que ni bobu baka ngekwa watu ça éclairci parce que le petit compte la landa mutu bojo tanga muta fog matondo c'est un baoba c'est un grand enthousiasme monde musical ngunza un grand baoba bukata bantu bakasa dédicace faut ba na moi chima parce que kota studio mpashi moi chima cho ça aider muta kota studio kasa bubu kota studio kabaka moi chima kabaka moi ngolo force ka bantu basaka dédicace enfin ubona muntu kutambira abona nsana fils ame mu album kangwira nkumbi ya meko do abo tele msamu c'est expliqué c'est éclairci à tout moi tondele ko pingi jaka mbuta on vraiment samu ngolowe chamu tukulu taka saminzambi kabatikila kawuko kafi chini kala manima ko kunche ke poser question lumuchichi kanyada mona ko muntu tele ka ko tela chi lumuchi kunu nukurana lumuchi ransa nukurandisa nukurana chini ni tukila cho ni tukela samoni ba 1 an 2 ans 3 ans kana baba ko muntu kutela bo wala muntu kutela ko lumuchi bo mpevle kurana wa ila jubla lumuchi obligatoire c'est impossible samu tele depuis tu ne pas tu quand ça meani vraiment quand tu dis tanga nkunga kuntele kombuta bon kunga ntingira dédicace kunchira ka untambikila to chana kunga wa mampungu tatika muningu wo kani sumbaka wuko muningu ni sarilaka kana kana umbongo ko ka muningo ngwana wa tata nzambi mpungu tulendo tukani wavanga zule nteto muningu nimuchibu ni sakala umumbongo muniseka munivumbuka mampumpa ni dasuka kenge pezu mbachipe ndema na mutanga inspiration pe joke muzolo tachi gobu ni tanga abu ni saka dédicacer bantu katezeba ko lumuchi na kusa ede mulizingu lwako dédicace ni sa dédicacer mbuta off mama deux tire dédicacé parce que tu entourage anina ka mbatila nchi debeti na batikina sangu yotu ni baka muntu kuntire ambuta sana bu tire dédicacé bonge timwa nkama yi ashiki mpia vraiment tu futocho vraiment kanyana chukwa parce que entourage an ko kuna kurila kabandongo sa boko muntu mutasa chima
mon volontaire ni bien qui ça mbuta sana vraiment chima changui ka vraiment niyo chima ju bakangulo kato karira ko lumu chichi mukona musijo mbongo zako duka bien sûr mbongo zako duka mpoche ngeni fuchiri sijo ba kulu dépense kato karira ko utasa dédicacer muntu faut rana machima ka ina obligatoire ko conscience ya muntu faut ya sala ka chumbongo zompe za bana bénédiction ka tu vutu baka pe chima cha mona cha kaka cha bien wa duka sa bantu bayangalala kaza banditi donc yalika tanga chima mbele ta so obligé na morana mbongo kan ka bopo ako muntu na chimanji muntu na façon na savoir vivre andi donc le bon ni ça ka vivre mbuta muntu kazi ba lombe la chima ko muntu vraiment we na façon andi ka belaka na mbelelo anje le bon eka matondo mbuta ngirawe mutawa akati kamanisa kwetu yapento kati machimoshi ko atazosa atushila pardon afani fwa mona ba wazu tanga nkunga mwe moshi zole za album zitaduka tatuweti kana jitangaza wagde kunga to ntondele mbuta kubatera chi na muningo mpungu baba hapo tutazonza tutasala chima chichi mya kwa mitakwiza batera chi vraiment babinga bataka sana fils oh yanje fo izwidi kaba yidi kaje musijo bashiba tele monte basaka usujo monte je bashiba tele kani boko amunizonzi laka yibuna ngabe nitangila donc muntu wose bi musique Lelisa comparé muntu fasika zonzi laka na fasika tangila batira chi katnyelo mayindu sana fils zujojo yidi kaba yidi kaje kani buka nitangila no buka una mchana sita kwiza album matondo mako fumu vol 2 watela chi kuba beno cha tutakwiza chima chocho kunga vraiment ukwani wa tamaji sambilanga tata zambie tamachini sambila tata nzambie kantamani sambilanga tata nzambie tata ndevokela kwani tala finga na finga tata tala chaka mpena chaka tamampugu tata unzonzi la kwanye tata mumasumu mani mchana vraiment kunga wowo on est tapé les mieux les pili vraiment tata chima chekoko chikwiza nitanga miwara ndaba kama bonga le nike mabao donc mbatela kwa bakubama kwa chima chitakwiza matondo mako fumu vol 2 mama ngunga acho ni bona zabangana kale ya mama ngunga ata ni bona zabangana kale mame mama ngunga tani zabangana kana kale ya mama ngunga tana zabangana ngana kale mama toko batela kuba meno kweno ngulubi sambu bungu chama mpungu kulunto vraiment matondo mbuta muntu muntangu yayi vraiment tondo babwinge nkumafu sema usaku muna tonde